ASP Julius Hakiza Alan uri umugambirizi wa polisi mu cyange cya Albertine nagira ngo abasirikare ba Flying Squad bakoze repotoro ahamwaro gwa Nkondo mu district ya Kikuube bwa nyuma yo kutunguka kumanyisibwa ko rugo mu rubambega ngo hariho embundu etwireneje nisibwa kwiba abantu ahamwaro go amwaro gwetu wakweta na gakondo so Nkondo ni watu wachanjiri ejine embundu ya AK47 nurate bakaba kitiro mona akaba kishiretira hantu so yagira yarasting so tuno tuzagitwara mu ba experts bitu kurango yo n'imbundu bene kozese babaha abantu cyabire nibagikozeza yashobora ngo bakwasira abantu bana bari kutekatekwaho ukuba bayejunise embundu eji abatayenda koreka embundu y'ibazura n'ekika cya AK47 namba URG 316 bite biretine masasi kandi yagira ngo tiyo mu Uganda omu embundu tiryo mu mbundu zetu so embundu zabozire embundu terimo yabozire kandi embundu ya private security tukagirebire cyonka abasirikare bitu bariyo no ground kurango embundu yarebeka kandi neza kurebeka na neji tutwire tujonda nembundu iteganisa abantu ni babantu amyaro ni babantu mubyaro. Hakiza Alan yashaba abantu bahamwatano gwa Uganda n'ihanga rya Kongo okuzahabuzora mishombero bya Noheri kandi ngo abine embundu baziheyo bekundiri umuntu we nakuba namangwa inembundu itari kwikirizwa kubiryo mu mikono ye agisindika polisi ni emurihi kurangwa atakakwatira abakwasirwe hato bari mu gihome cya Kikuube barinzira kutwara uwo mukoti kandi no kucondozwa w'imanje 3 iyo bwise yakoze mu district ya Kagadi Kakumiro hamwe na Kibare no kugenda mu misho gashakwa n'uwagaba Ambrose Katoto.